Sicela uthatha umnikelo bazalwane. Inkonzo lebaluleke kakhulu bazalwane. Inkonzo lebaluleke kakhulu bazalwane. Mafethu sitowathola before ngikhuluma ngemnikelo sonke siyawati imnikelo esijwayele. Kwaqala yena uNkulunkulu wanikela ngemvodzana yakhe. Masinikela asinikeli kuphela ngemtimba yethu, sinikela nangema substances lesinawo. Ngetinto lesinada ngithi bazalwane. Mafethu sitowathola ku 2 Corinthians chapter 9 verse 7. Lolitholile ngicela ngifundzele ngesiZulu. Sitokhona ukuthi sonke sive. Ngoba singisi sitongena. Let's siphume. Bazalwane. Hallelujah. Amen. Lolitholile fast ngesiZulu. 2 Corinthians chapter 9 verse 7. Ehlitweni yakhe kuthi utawunikela kangakanani bese unikela ngekukhululeka hayi ngekusola nangekucinzetelwa. uNkulunkulu uthanda umuntu lonikela ngehlitiyo yakhe lemhlophe. Silvile verse bazalwane. Sinikela ngehlitiyo lenjani? Asiphushani bazalwane. Namuhla angifuni ukuthi mase senifike la sifuna seniphushe futhi siyativula leti inhlitiyo tethu bazalwane satota kutonikela sinikele sesinikelela ukuthi ngiyabona ukuthi sisonda ngobazalwane sethendeni bazalwane sifuna masibuya la sithole auditorium imile melethi isound mase ivalelekile phela ibamnanzi kakhulu anisengagiki kahle bazalwane batos niyalikhona sinenemandla letose kancane sifuna ukunidla nge-guilt tripping. Yabona lapha kuLuke chapter 6 verse 38 manje livele lithatha kakhulu lithi give and you will receive. Yes, a large amount kept down, running over, shaken together. Lithi lona, the standards you set for others are the same standards which should be set for you. If uNkulunkulu umsethela ama standards for 5 rand, now tabela standards for 5 rand. Sakhuluma sipalapho. Ngiyathi balabasha nini njika ngespa, nonke ngespa. Sembe ukuthi nemali yethu yaNkulunkulu yethu yalelisondo lethu. Andikayiqedi espa. Funele mali ibuye yonke impela. So itoba ne twisting yani kulomnikelo othu namuhla. Sicela la unikele ema-JD, la kunikele ama-JJ. And ngisho ukuthi JJ ngicela support. Ngicela support and ngiyamthemba ama-JJ. Yeah, lokhu nami ngili-JJ manje sekanjani. Sizoyikhuluma njani lendaba yethu? Sho ukuthi okay JJ. Ngicela kuba ama-JJ amemeda bazalwane. JJ! Ngoba vele anginawubona ukuthi nani JD asimemedeni sibavise. Ngathi nami ngilomara sikavumelana ukuthi sikhathaba ngoba mina ngijabulise ama-JD angala abazalwane asenasilwela kakhulu challenge accepted. Siyakhothana bazalwane njalo ngelichorus lenemandla siyabuya sitonikela JD versus JJ. Likulungise JD funa lobo 100 rand Khale mali. lobo 100 rand ngiyatikalela bazalwane ngiyatikalela Usipho lonke
Aibo. Sakhabe na ma voice ni aba. Amajuda yawelisa. Sinkanye sinalilanga sifakazelana umhlaba wonke namazulu ukuthi uhle.
ngoba isikhathi sesiyashaya bazalwane. Siwinile ama JD asishayele intandla. Yip yip yip. Hooray! Bazalwane ngiyadala siyabonga ama JD. Sibadlile vele ngishilo ukuthi sikankaramba. Namona. Sihamba na Xikwembu. Bathi Xikwembu ke. Yes. Rita Maya. Sihamba na Modimo. Thina sibuya Pretoria bazalwane sikhuluma Spain phela bazalwane thina. Asikanjalo, asikani. Sikhuluma konke noma ungafika ukukhuluma isiAfrikaans ngizokuphendula ngiyadala bazalwane. Siyabonga. Inkonzo yethu enikele isambele kahle bazalwane. Besawucela sesiphayo asibongele umnikelo. Baba egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha, uNkulunkulu ongcwele, uNkulunkulu amandla, uNkulunkulu ophilayo, siyakubonga Nkosi ngomnikelo, uNkulunkulu ongcwele sibusise ngawo, sithandaza uNkulunkulu amandla ukuthi busisa sonke isandla lesiphile naleso lesihlulekile, sithandaza Nkosi ukuthi sibusise naso sikhone kunikela ngalenye ilanga, sithandaza futhi ukuthi nini amandla onke busisa nalale mali iyosebenza khona in the name of Jesus Christ, amen.